Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 tanda rumah kita ada gangguan. Yang pertama, munculnya kelibat-kelibat, kepulan asap, lintasan ataupun penampakan sosok yang secara jelas di dalam kawasan rumah. Yang kedua, munculnya bau busuk ataupun wangi yang tiba-tiba datang lalu menghilang. Yang ketiga, munculnya bunyi-bunyi seretan perabot, bunyi guli, bunyi ketukan, cakaran ataupun benda jatuh di atas bumbung. Yang keempat, munculnya haba-haba panas, berubah cuaca di dalam rumah kita, dan ada spot-spot tertentu di dalam kawasan rumah kita, kita akan rasa meremang bila kita pergi. Dan yang kelima, kita akan jadi resah, jadi serabut, jadi tak selesa, jadi tak tentu arah, jadi sakit apabila berada di rumah. Maka inilah 5 tanda-tanda rumah kita ada gangguan. Jika anda mengalaminya, berkemungkinan di rumah anda ada gangguan. Cepat-cepat dapatkan rawatan agar kita keluar daripada gangguan-gangguan jin. Bye.